Alright guys, I get you ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita nak review Yamaha FJR 1300 AS punya model. AS punya model ni dia modern punya model, canggih punya model. Dia tak pakai clutch punya. Dia masuk gear pakai tangan ataupun boleh pakai masuk gear pakai kaki. Tapi tak perlu main clutch. Tak ada clutch punya. Memang bebas clutch. Tak ada clutch punya. Ada lagi satu model ES. ES tu model biasa. Itu kena pakai clutch. Yang ini canggih punya, tak perlu main clutch. AS model. Masuk gear pakai tangan ataupun pakai kaki ya. Tak perlu main clutch. Memang modern punya sport touring bike. Lebih senang untuk kita bawa, lebih selesa lah. Tahun register 2024, Yamaha FJR 1300 AS. Harga jualan kita offer 78,000 siap potong nama cash. So free warranty setahun bagi korang. Kalau credit loan deposit 100, bulanan 1,300 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup, boleh bayar guna credit card. Buat installment dengan bank, zero interest. Up to 5 tahun installment. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Perhantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Kalau nak jual motor, kena trade motor pun boleh Roger. Kita bagi detail dia lah. Alright, jom kita tengok motor. First kali, windshield depan ni dia boleh adjustable. Pakai button, boleh adjustable, naik turun. Nanti kita tunjuk lah. Lepas tu side mirror pun canggih. Lampu depan LED. Ada recorder. So pakai USD fog, electronic adjustable USD fog. Pakai electronic boleh adjust soft, hard ataupun normal punya. Nissin caliper kiri kanan, double disc brake depan. Saiz tayar 120 70 17, Michelin Power 5 punya tayar. Masih ada around 50%. Spotlight branded, termasuk siap ada penutup bagi waktu hujan pakai. Kemudian ada crash bar. Sidebox punya guard. Dengan sidebox ni optional. Kalau korang beli baru dia tak ada sidebox. Sidebox ni tambah dekat 7,000. Yamaha original. Alright, lepas tu double exhaust lah kiri kanan. Tayar belakang 1955 17 punya saiz. Pakai Bridgestone T32 punya tayar, 95% punya bunga. Baru tukar ya. So motor ni tak pakai lantai, dia pakai shaft ya. Pakai shaft. So maintenance lagi jimat lah. Alright. Lepas tu ini motor dia tak pakai clutch ya. Dia dapat masuk gear pakai kaki pun boleh. 6 speed 6 gear. Nak masuk gear pakai kaki pun boleh. Nak masuk gear pakai tangan pun boleh. Ini tangan. Kita kalau tolak depan positif lah, masuk gear. Tolak depan, tolak gear. Alright, memang modern punya. Kita tengok sini. Ini handle dia tambah bar raiser bagi belakang sikit, bagi handle selesa sikit bar raiser ni. Lepas tu korang tengok, ini suspension boleh adjust ya. Suspension kalau kita adjust, kita tengok suspension dulu. Okey. Kalau kita adjust dia boleh hard ataupun standard ataupun soft. Alright, lepas tu ini ada position dia. Boleh tambah, boleh bagi boleh select lah dia punya position. Warmer gritter bagi panas tangan punya. Windshield boleh naik turun. Okey, tengok windshield. Okey, boleh naik turun ya. Alright, ada TCS, traction control. Lepas tu mode ada sport dengan ada touring mode. Ini minyak, speedo dengan jam lah. Okey, kita start bagi korang dengar. Okey, engine semua standard lagi lah. Mileage 40,000 saja. Alright guys, hanya 78,000. Kalau korang minat boleh Roger kita lah. Memang ramai orang tengah cari motor ni. Kalau yang minat, yang selepas tengok video ni, Roger kita. See you, bye.